Om Swastiastu. Kepada para pecinta seni megagitan dimanapun berada, kembali YouTube channel Gerado Rusmana Bali. Kali ini akan sharing mengenai tutorial belajar cengkok pupuh durmo ala Gerado Rusmana Bali channel. Nah, seperti biasa, sebagai pengantar dan mengarahkan nada-nada cengkok, yang akan tetap mempergunakan 3 nada yaitu nang, ning, dan nung. Nah, teks yang Tiang akan pergunakan adalah teks dari geguritan Rajo Pale, yaitu Cening Durmo Piana Bapo Paling Wayah. Nah, seperti biasa, nah sekali lagi, yang dinamakan wiletan tidak akan pernah sama di antara penemang yang satu dengan penemang-penemang yang lain. Karena yang dinamakan wiletan ini adalah tergantung dari keinginan dan kemampuan penemang itu sendiri. Nah, kita langsung saja, kita mulai dari baris yang pertama. Di baris yang pertama, Cening Durmo Piana Bapo Paling Wayah. Cening Durmo Piana Bapo Paling Wayah. Nah, ini di baris yang pertama. Nah, sekarang bagaimana nada-nada cengkoknya niki? Cening durmo nang nong nang neng nang nong nang nong. Cening durmo. Nah, ini alamatnya. Kalau dipercepat, Cening durmo nang nong nang neng nang nong nang nong. Cening durmo. Nah, ini kau. Pianak nang nong ning nong nang. Pianak Bapa nong neng nang neng nong. Bapa nong nong neng nang nong nang neng nong. Bapa neng nang neng nong neng nong neng nong neng nong neng. Ini kau di bapa aja nih kau. Bapa nong neng nang neng nong 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 neng nang nong nang neng nong neng nang neng nong neng nong neng nong neng nong neng. Pianak Bapa nong neng nang neng nong. Bapa nong nong neng nang nong nang neng nong. Bapa neng nang neng nong neng nong neng nong neng nong neng. Nah, ini kan di baponya aja niki. Paling nong neng nang neng nong neng nong. Paling wayah neng nong neng nong neng nong neng. Wayah neng 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 nong neng nang nong nang. Nang neng nong neng 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 nong neng nang nong nang. Paling nong neng nang neng nong neng nong. Paling wayah wayah neng nong neng nong neng nong neng. Wayah neng neng nong neng nang nong nang. Nang neng nong neng 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 nong neng nang nong nang. Nah, ini kau. Nanti yang ulangi dari awal. Cening durmo nang nong nang neng nang nong nang nong. Cening durmo pianak nang nong neng nong nang. Pianak Bapa nong neng nang neng nong 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 neng nang nang neng nong. Bapa neng nang neng nong neng nong neng nong neng neng. Paling nong neng nang neng nong neng nong. Paling wayah neng nong neng nong neng nong neng. Wayah neng neng nong neng nang nong nang. Nang neng nong neng 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 nong neng nang nong nang. Nah, ini kau di baris yang pertama. Nah, sekarang bagaimana ending di baris yang pertama niki? Cening durmo
baris yang pertama. Niki poinnya sekali ya ketika kita akan memang kalau onek-onekan tembangnya niko cening durmo, niko pasti kita apa namanya fokusnya di bibir. Nah, tetapi kalau kita sudah masuk ke cengkok, nah niko pemecah nadanya niki pasti kita harus di diafragmanya niki ditekan seperti anak kecil niko menangis niko niko perlu ditekan tekanan dari otot-otot diafragma niki. Nah, niko di baris yang pertama. Sekarang kita lanjut di baris yang kedua. Tumo cening kawelas asing. Nah, niko di baris yang kedua. Nah, sekarang bagaimana jalannya cengkoknya niki? Tumo nung ni nang ning nung tumo cening nung ni nung nang ning nang nung cening nung ni nang ning nung ni nang ning nung ning nung ni nung ning cening kawelas nung ning nung kawelas asin ning nung asin nung ning nang ning nung asin ning nung asin nung ning nung ning nung ning nung ning. Nah, niko di baris yang kedua. Tiang ulangi dari tumuh cening niki. Tumuh nung ni nang nung tumuh cening nung ni nung cening nung ni nang ning nung ing ni nang nung ning nung ing kawelas nung ning nung kawelas asin ning nung asin nung ning asin ning nung asin nung ning nung ning. Nah, niko. Nah, tiang bagaimana ending akhir di baris yang kedua niki. Tumo cening kawelas asing. Nah, niko di baris yang kedua. Nah, niki di tumuh cening dengan di baris pertama yang bercetak biru niki cengkoknya adalah hampir sama di belakangnya niki. Di depannya aja agak beda sedikit tapi hampir sama niko di belakangnya niko. Nah, niko terus di kawelas asih niki. Nah, di kawelas asih niki di baris yang kedua akhir niki akan sama dengan di baris yang kelima akhir yaitu nangun kerti. Terus di baris yang terakhir bagi setuju bapo mati niki sama. Cuma di bapo mati niki ada nada renahnya karena sudah selesai. Kawelas asih. Terus di baris yang kelima nangun kerti. Terus di baris yang terakhir bapa mati
terakhir i. Nah, ini kok perbedaannya. Nah, ini kok di baris yang kedua. Sekarang kita lanjut di baris yang ketiga. Ketinggalan biang. Nah, ini kok di baris yang ketiga. Sekarang bagaimana cengkoknya Niki? Nah, cengkok Niki ada di biang saja Niki. Ketinggalan biang nang nong ning nong nang ning nong ning nong ning nong 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 ning nang nong nang ning ning nong ning nong ning ning nong. Ketinggalan biang nang nong ning nong nang ning nong. Ketinggalan biang ning nong ning nong ning nong ning nong. Ketinggalan biang nong nong ning nang nong nang nong nang ning ning nong ning nong ning ning nong. Nah, ini kok simpel di baris yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang ketiga Niki? Ketinggalan biang. Nah, ini kok di baris yang ketiga. Sekarang kita lanjut di baris yang keempat. Juma cening apang melang. Mungkin ada cengkoknya Niki. Juma cening nong ning nang ning nong. Juma cening ning nang ning nong ning nong ning nong ning nong ning. Juma cening apang nong ning nang ning nong apang melah nong ning nong ning nang ning nang ning nang ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning nong ning. Apang nong ning nang ning nong apang melah nong ning nong ning nang ning melah nang ning nang ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning nong ning. Sekarang bagaimana ending akhir di baris yang keempat Niki? Juma cening apang melang. Nah, ini kok di baris yang keempat. Sekarang kita lanjut di baris yang kelima. Bapa luas nangon kerti. Nah, ini kok di baris yang kelima. Nah, sekarang bagaimana ada cengkoknya Niki? Bapa luas ning nang nang ning. Bapa luas ning ning nung ning nung nang ning nung ning nang nung nang ning nang nung nang nung. Bapa luas nangon nang nung nang ning nangon kerti ning nang nung nang ning nung kerti ning nung ning nung ning nung
kerti nong 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 ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning. Sekarang bagaimana ending akhir di baris yang kelima niki? Bapa luas nangon kerti di baris yang kelima. Sekarang kita lanjut di baris yang keenam. Ke gunung alas. Nah, ini di baris yang keenam. Ke gunung alas nong ning nong ning nang ning nang ning nong ning nong ning 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 nong ning 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 nong ning nang nong nang. Ke gunung alas. Nah, ini di baris yang keenam. Nah, ending akhirnya ke gunung alas. Nah, ini di baris yang keenam. Sekarang kita lanjut di baris yang terakhir, di baris yang ketujuh. Pahit depan Bapa mati nah ini di baris yang ketujuh. Nah sekarang bagaimana nada-nada cengkoknya niki? Pai nong ning nang ning nong pai depan nong ning nong nang nong nang ning nang nong nang nong 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 ning nang nong nang ning nong ning nang ning nong ning nong ning nong ning nong ning pai depan Bapa nong ning nang ning nong ning nong Bapa mati ning nong ning nong ning nong 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 ning nang nong nang ning nong ning nang nong nang ning nong ning nong ning nong ning nong ning Bapa nong ning nang ning nong ning nong Bapa mati ning nong ning nong ning nong mati nong nong nang nong nong nang ning i nong ning nang nong nang ning nong i ning nong ning nong ning nong ning i. Nah di akhirnya niki nah nada turun. Nah, memang sama dengan di kawelas AC nangun kerti, tapi di bawah niki di paling bapu mati niki karena sudah tembang itu sudah selesai, ada turunnya di pupuh durmo niki. Nah sekarang bagaimana ending akhir di baris yang ketujuh niki? Pahit depan Bapa mati nah di baris yang terakhir, di baris yang ketujuh. Ini kira-kira yang tiang bisa sharing kali ini kepada para pecinta seni megagitan, khusus ini para pemula. Kirang langkung antuk titiang aturang tutorial puniki titiang lunas gang reno sinampuro. Om santi santi santi. Om.